خانما ماگن دی فرانکو یک جه 75 سادی کسین توش بوین تریاکیه. درمان اوپیوت به reçete jimin re dahatlayın. Pişre ligel ji destayına bimeya tendürüstiye û rênîmayên tund bo min hêsantır bû ku ez ji kesekî li ser caddeyê bikirim. درمان اکسیکانتن دمکی لبازار تریاکی ین یاسایی و نیاسایی سربست بون. لگوری NIH لی ایرو فنتنال کو پرانیا و بقاچاقچی ته هلبراندن اگر پرانیا مرنین با اوپیودیه. جانی بیلی لریخستنا هیپس لواشنطن کار دکه و هاریکاری آوان کسان دکه کو ماده این هجبر بکارتینن. Mirov vê yekê hil nabijêrin. Min hizir dikir ku ev dermanê didan min bi reçete hatibû nivîsandin. لگور ناوندا کنترل کردن و ریگرتنا نخوشیان یا امریکا هر روز زیده تری 150 کس جبردوزین زیده این کو به اوپیود و گریداینه مینا فنتنال دمرن. فنتنال نها ده هر تشتی ده زیده تری نوت جه صدی دوزین زیده ین کجر فنتنالن. مرنا کسکی نزیکی خانما دی فرانکو بو صادم کو او دفج بکارانی ناماده این هجبر برده وی لریخستنا حبس برنامه پاقشگرنا لاشی دست بیکر. هنک جاران تشتکی گلکی خمگینه جبر گوته هست بمرن و هجاریه دکه. ناوندا نشتیمانی یا بکارانی ناماده این هجبر دبیجه دنافبرا 46 جسادی کسین کو حول ددن دفج بکارانی ناماده این هجبر بردن دیسا لیوه دگرن. Ez nabêjim ez bi temamî sağ bûme ji ber ku di mirov de warê melayeketî û şeytanî hene. Lê min karî bû jê derbas bim. Min gelek caran hewilda lê ev nexweşiyeke belav e. Mîna her tiştekî din. Li gorî navenda kontrol û rêgirtina nexweşiyan maddeyên hijber pirsgirêkek cîhanî ye. Nemaze li Amerîka ku ew sedema serekeya mirina zêdedozê li Amerîka ne. Raporta Julia Riera, Helen Sindhi, Dengê Amerîka.